trip bro. Mau ah bang hai. Macet berjalan bu. Mana? Hari puno kati rodi. Hai bang, gimana man hubungan tanyo? Di pagharang sayang ni kelo, di pagharang cinta ni kelo. Masa anak ngingi, lu malela bang ngawin si. Akan tangi deh, tapi benar betul bu. Dalam kawinnya kamu muda. Kati ya bro, pajung mati. Mana? Yang ke garam yang garam kawinnya. Kung mata ka naman lo? Mana dek kati ya pikun gua ni. Kamu kawin ya, jelas siap lah bang. Kakerja jo. Tikton wabo, letun nambo. Ben masa Iya, ni, Rifki. ben masa ni ile. Jino di kepastian le kelo. Masa lu gantung-gantung lagi. Kau nyan gambaran abang pegah kadi. Angry lagon puan. Kadi tu on tu ke karamayang kawinnya. Abang tengah petiap piti dengan mental leo. Idro ke pengri kibang ketumbulan. Nah jadi, nah serius ke ngadek lo? Hai ko berat teriu tai bang hai. Si bana teriu. Cuma pajan kayak lemar teman. Kan kabar le becut. Pajan kayak lemar, putar balam le. Hai berapa kali Hawaii lepas ka kamu. Hawaii ka pegah. Wate kena dia pemilihan presiden. Kemudian nyo kena pemilihan lom. Barotan alung jaron kalau paluan angro. Pajan ku jak luar nanggrau ilung. Saya pegah dan jak luar nanggrau. Ayo, lom pengen mau dengan kampung. Kanaro ni rumah makaji, lom pendi. Kan menang ni Cici Raji. Untuk tak lamaran nak gop. Bakat urung ngepung, bakat urung duha kampung, bakat tengku imum, guci, ba urung cidra ke. Jak urung mau kamau. Nyam nya betul-betul serius ke. Ha, ka betul bang. Menji madan ada tibu keron. Hai kanya. Ira ke jena apa kan nak menikah dengan dia dengan long. Hai nganji pada mungkin dengan ron. Mampu urusan masalah sibuk long. Yang ke ben kadang-kadang bang. Lom pani untuk gamu mau buat ni. Mana cah kamu belum hana ka bermun. Ilong yang hai ku fikir tabe kedang lu kampung. Pu kai jak dua ya tabe. Kan pegang ni sabar bang kampung kan je. Ron kau kai tai nai kampung. Pu tabe tabe. Jena mana mentah. Menya Ira ku memang serius ngadek long. Upreh lah minggunya kabar unduha. Nanti kau aju. Macam mantit, menyahan pegahan ju, untuk menikah dengan orang lain. Ramai tak mentang yang pre. PNS, kontraktor, dewan. Gara-gara aku timang rau ke. Karena pilihan ji yaitu rau ke. Mandega ni. Hai dah fikir leda jari pada malai tu. Pokok ji hilang nak mudah. Dalam minggunya aku preh kabar unduha rumah lo. Menyadara aku betul-betul serius. Mahal sama ni bang. Ada malai, weh tu. Oh, ada bang. Hana apa yang lagi dir menyang urang pi. Ya. Daripada malai di urang lagi yang nampak. Yang lain baru dua tak baik rele. Tapi mau lain ni. Kau dah pegang kali. Sakit lah uled. Hai em. Pakan tombong dah le menyoleh ka. Putra matalah le kalau ke katukui dan oge urung kada peng. Bong apa? Tak tekip le ku. Pakai ni long kuat sedek kah meli baru teput hana berempat. Nak depu tu juang kuat sedek kah? Ku dua. Beno em kau nyok lagi bantu dan. Kabi motor sah dua orang. Ni motor le mak leung apa? Kunci kau tadi ni gaji. Pajan. Ana le motor tak susah ko yo. Hai, kau pecat. Baru. Alah, kan ni masalah pecat ni be urusan ke. Be tu sah masalah pecat. Nyopat nalung. Kibahan tu sah apa? Abang Daud karya si Nisa. Menyonyan masalah em gampang. Dua buah masalah, satu solusi. Tamai TKI kita di Malaysia. Nyan lang ka betul. Anam putus sah ke pecat nyan. Kiban dame, kiban rumput pe, kiban dame. Alah mak oi, tenya urusan long jino dapat sapat urang lang kampungnya, ururi nang dalam kepeng dalam 2 juta. Tak pe ke di Malaysia. Eleh ke di home kata katro ke di nyak urusan raw aju. Yang penting dari hino Ya le betul, kalau. ben mengelung. Ben aku pengen Susah ko yo lung. Menyo masalah makawin yang gampang cukup jai peng trom 80 dalam 20 manyam 60 manyam ilong nyan buat berkon Betul. betul Okey, cuma pilihan. tugas kah sagai mat pulpen mat buku tulis catat nyan sagai ente Apa dia? tinggal dah bagi peng Tu je lah. apa dah kan Betul. jadi beli kerja tengok Tengok. jadi beli beban beli fikir kai pecatnya kai pecat je bang pecat ke ni yang kai pecat-pecat pegah ju long terima orang kai pecat Tapi akan dah buktikan mai Daud nah. Daud nyo
tuh mayam kali yo. Melapar toh mayam pergi ke pegah haju baik daunnya. Tadilah apa? Bah? Ya. Ya. Nampung pikirannya buat. Apa tu? Katung le pun oleh kami janji ke pegah kami muda. Katung long kek kau ya. Angela aku hirai mu pak lagu. Nak apa bah? Puan nak puan tau. Arah petah kaki tu. Nyok ki sam kelia hau. Puan nak puan tau. Aki ke petah hau. Dia terjak terleh. Patah bang. Nyok. Manjut nendang. Si daki hondang. Iro ni meh hondang. Bukan ni meh hondang. Minta korona ratna sakit. Aduh. Bayu no. Nyok ki. Sakit no. Bayu. Aduh. Nyan jelas. Kapalo. Ijo peng lagu. Nyan pasti kamu pak. Tun pak. 3 tun per torbe. 2 tun. 8 tun. Nyan jelas. Pantesan kayai. Menan roh cara minta rezeki. Ilung lagi anjir. Nyan jelas. Ya deh. Anak mu putih. Pegah abang HP ke buat dalam. Jangan bang. Ya dah ya. Cok. Makanya ku yang meh undang dengan pohon ni dan tajam ni tengok jauh dah ni. Ikata balik yang urusan, balik yang tak sih, ikata anak saya. Kamu telah dah tak di mana ku epa deh nyonya tahu le ngamata dua kalau ni pupok ya. Iban mata dua, ikut kedua sih mata longjak long kedai, saya si kami kedai, longjak kenal, saya kenal. Ini dia lagi hidup pupok dah. Kau benda pegang. Drone ni kau nyang saya kedai, tengah jalan saya kedai nyang pupok. Bayar yang tak sih kata kenal, bayar yang tak sih. Hana bayu ya. Anak bayu urusan. Anjir hana bayu dengan Bayar jauh. yang tak sih. Dengan jauh ya. Kenapa kau tanggung jawab? Buka kata. Halo Pak Kapolres. Ini dari kepolisian. Ada kecelakaan. Anak buah pian bayu. Ya. Kepuro kapore, hanong pole ron. Kan ben pegang salah ya nyo. Kau memang kan salah lo kalah roy. Halo Pak. Baiklah, kepu mana ni le. Munyo anak lain bayu. Nya harus bayu tanggung jawab. Okey, kelak. Bagaju bedrem yo nak jom bulan. Oh yang ni nonton dah memang tak kena di nana belam ni dah malam ni ni jauh benai le. Hai putar mai mo tak mai dah keroi. Kadang pa patah pani dah doa. Urung patah jino kalau tak kena tang ke bawah, tak pulih ke bawah dah baru depu tak ke. Punah ko na. Dia juga. Ya Pak. Nah, pasal orang kiri. Macam-macam bau nana tadi. Kau memang anak salah lu. Bagaju. Oh kaju punya mana nu plan tak kalau bulan boh. Ya. Ben dia tahu lah kalau bulan le. Apa ada ilong macut? Yang jelas. Mai long. Oh, tukar lah ya. Jelas. Gara-gara kau. Apa? Ya turun ya pungo rong dah. Maya pu patai dah, pu kena berjalan. Kedai la tutu kedong kedai yak kro. Ruga gara-gara haji. Ilah hujan pernah mupu kate pangpore, cari pangpore. Telepon le polisi. Ni gara-gara sikam clear je. Ya kata jalan. Hana pun urusan pi. Ya minta mati. Luat debat kalau. Kami kangi.